Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa dia kan sa kanuna pituan na apangang panguranaw sa nakipito agar kanuna sumaka panggulalan na sa irwe nagagaw na pananadem. Kainok man na ikuma sa iso panimbang amin umbo dato magenduga kuranaw nagusuragat at tumitelo migisyo ko pito katawa sarip. Kami kita sa antangan na akala nagada-gada ang kanan na dari Abu Anisa. Nagusuka pang nang uto mamabirya na si Umu Anisa. Kami kita sa antangan na akala nagada-gada ang uto aryakan na si Jelani sa Nagariya Madimbo. Nati guru pemanari Abdullah Malik atetang kain ibu dina sa Sudi. Kayad nari ami atabuannya Abu Anisa na nati tagu masurago ko panimbang amin umbo wadat to amagan duga kuranaw nagu suragat. Natetang kain ibu dina sa Sudi na ipangin sukurtan wari ko kadnan tanwa Arabul Alamin. Kaya mata na benar na udah so kini buluga kaya panto nirakan ng isa ko aryakan. Na maragaragong pamanaribo midira alalagu ikakasara dato amagan duga. Alada kaya pangano nang goto isa ko aryakan na si Jelani. Ayad na rin so Abdul Malik sa katina tetang kain ibu sa Sulisa. Wassalam.
tatowa winderide tatowa winderide sabagani jilani nadia gula malika aidula nana buini saidula nabu osio muani sa salan deto ono nagri yumadu berkira nanote guru napa mana aiduna nanopana lamati kudin sango buyak hana kakak di demedan suka pangan na berkira adik kuau terebino nei aibulan napan nama tanggu peneti kesami Nagari umadeng
kebenikiraku angin sonora nakasarade madiwa atoreko isaka paling minum makatawani opemangkanakan kundurunan kau disokini labu kia pantunini Ridin dewan nasabida kuat makin dulu nesa dulu terjilani Kabu bulu gene saranu nakana kundurunan sadi dewa gene sapara kulangan abu